بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، kwa yamika Allah subhanahu wa ta'ala ni kuina sala ni salamu sinjaudi limtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashalo kwa Islam tumiki sallallahu alaihi wasallam juatuma nyiripa kwa mbaga iftirakul umma machakulikanga na kwa umma tumiwatite kuti umma ushilikanga na mikutula jako naga 73 jorubejini jujishilongo la kuinjila kumoto illa alwahida ikawi mkutula umpebe masahaba ni gauzi hizi pakuraka kuumanya wale mkutula umowo wa kupulumuka au kutianani wa abi ya Rasulallah tumiwatite mankana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi wandu washaba anganye dini mpele yangu tikapanga anyelelo nashi masahaba wangu ile manganya ajo ni watawe wandu wakupulumuka hiya taifatul mansura wa hiya alfirqatul najia tawe wandu nditu walakwe washiwashi enjele ni Allah subhanahu wa ta'ala nizo ni wale mkutulao uwe wakupulumuka malai muzi wa kiyama. Ashalo ngwashi Islam pakuwapo mtumiki sallallahu alaihi wasallam watuma nyiripa kwa mbaga kulikanga na kwa wandu ni wajilu kukwetu uwe kukumbuziana pa kwa mbaga mkutula umpewe mkutula mwajalakwe jadilikange ni dini ja Allah subhanahu wa ta'ala pa kwa mbaga mkutula wa wandu ashia rafidha mkutula wa wandu mashia. Ashalo ngwashi Islam mashia ni mkutula umawakwe mujeji la 72 jajilipa kurokone shela na mbwashinzi ine mashia akutiga weju tudipa kwa anonyela ahlul baiti kwa anonyela wandu wakunyumba jamtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kwa lelo jino insha Allah tukumburiane pa kwa mbaga ahlul baiti pa kwa mbaga wandu wakunyumba jamtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mudarsa rine nituza dilane pa kwa mbaga ya kutika weshete mashia pa kwa weshete la wandu wa kunyumba jamtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ashalo ngwashi Islam dilewe ahlul baiti Allah subhanahu wa ta'ala adizarli mu Qur'an adizarli mu surati Hudi pandawi jararli Allah subhanahu wa ta'ala history janabiyullahi Ibrahim pandawi jawapo shele Ibrahim wapo shele alendo wakumina kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakuwaga malaika waishi kwa nabiyullahi Ibrahima na ambo shakudinga shao ni shadiji zoni shakwaula mpaka kwa nabiyullahi Lut mati kukonanga muzi wa wandu wa Lut. Ashalo ngwashi Islam malaika gadigayishe kwa nabiyullahi Ibrahim ni kuzala ngani jaishile pa kwa radla Ibrahim wamarito Ibrahim wadiji pala sano Allah na kuzala kuti wa mraatuhu qa'imatun fadhahikat wamarito Ibrahim wadija jimi fadhahikat ni wareshile mukujivika na badijila fabasharnaha bi Ishaqa sano nitwabele ntenga wa kuzanga lazia wa kuambaga kupatika na kwa mwana shejwa dina Ishaq twamanyire kuti Sara shabati mwana shejwa dina Ishaqa wa min warai Ishaqa Yaquba so ni pa nyuma pa nabiyullahi Ishaqa mate pa nyuma pa mwana shejwa dina Ishaqa Yaquba shapati shirukuluroni shadina Yaqub qalat zano ni waweshe to mareto Ibrahim wadina Sara ya wailata kutapana kuwele kukwangune aalidu shimelishe une wa ana ajuzun ishtenaga unejo melimo jonche kulunnobe wa hadha ba'li shaykhan ni wankwangu wa pa kwamba Ibrahim awele wa kulungwa nobe inna hadha la shay'un ajib ditiyala kwe iwelishi ndiyo kulimozi ya kwa basi nanzieni jonche kulu ni wankwangu pa kwamba Ibrahim nombe nawa awele bashi kulu ni kwedi uni mpaka shingo le mwana she qalu atajabina min amrillah malaika ni gati tukuti atajabina min amrillah anamwejun kudirmonga dilamrija Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait shanara sha Allah subhanahu wa ta'ala ni maupiliga Allah subhanahu wa ta'ala gajendele shilikuwa kukwenu jeuma nganya ahlal baiti wandu wa kunyumba ni malaika wadilu mukuile dilewe ahlal baiti na mbaba kwa atenda Sara wakuwaga wa marieto wa nabiyullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ni ashalo ngwashi Islam dilewe ahl dikugoboli laga wa marieto wa mundu pela vile malaika wadize wezele ahlal bait watite ahlul bait
mate vaulongo au ashinzine kunyumba pakwambaga marito Ibrahim. Nito ni Allah subhanahu wa ta'ala adiweshe tedilwe dialakwe musuratul Qasas pandawi jawazalaga ulendo wawakwete Nabiyullahi Musa wa khawla khu Misr. Allah ta'ala weshe tukuti falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara. Allah ta'ala aweshe tukuti falamma qada Musa al-ajala pandawi jawamarli Musa wa mazile ndawi ajila jamazengo jila jabalangene ni Nabiyullahi Shuaib mate Musa vazewezele Nabiyullahi Shuaib yakwa nagateni pajamarli jile ndawi jamazengo jaji wasara niwajizle ulendo bi ahlihi ni wandu wao sano anasa min janibi at-turi nara ni wauweni mubandi waditumbi dia Tur wauweni moto Nabiyullahi Musa qala wauweni moto qala ni waweshete li ahlihi pakwatenda baulongo wao mkuthu ntame beba numunyembeshe inni anastu nara uni naweni moto tano falmuradu min al-ahli ngobo lilo lya dina al-ahli zawjatu Musa nilewedu di kwamba bammarieto wa Musa kuti Musa babatirle baulongo wao kuti munyembeshe baulongo wako etwa kwamba belepo ni bammarieto wao pakwambaga mwanashe ya Nabiyullahi Shuaib kwa digongo mulendo nganaba ni mundu jwine ikaye badiji balakwe Musa ni bammarieto wao wa ni dilewe ahal palakwe dikupata tafsiri ya bammarieto. Asana roshi Islam mashia baba ni mpaka muibuku ya tafsiri adigobole dilewe ahal pakwambaga bammarieto. Pelaga imamu jodina at-Tabrisi agobolele dilewe ahal pandawi jawadi jinkutenda tafsiri ya surati an-Namli. Allah subhanahu wa ta'ala baweshetu kuti wa idh qala Musa li ahlihi pandawi jawabeshete Musa pakwatenda baulongo wao ai kugobolela kuti baulongo wao bakwe imra'atuhu bammarieto wao wa hiya bintu Shuaib wakuwaga mwanashe ya Nabii Shuaib. Nizo ni pana imamu jodina al-Qummi numbe najo jugubolele dilewe ahli pakwambaga bammarieto. Kadhalika pana imamu jodina al-Arusi al-Huwaizi washitabu shau Nurul Yaqin agobolele dilewe ahli pakwambaga bammarieto. Ni imamu jodina al-Kashani mutafsiri jodina Manhajus Sadiqin agobolele dilewe ahli pakwambaga bammarieto. Sano Allah subhanahu wa ta'ala musuratul Ahzabi mudibewa dia 33 Allah tabarak wa ta'ala aweshetu kuti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera. Allah subhanahu wa ta'ala ahuwesheta pakwatenda shammarieto wamtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuti wakarna fi buyutikunna nimbe wakudiri ushiria majumba genu yeumanganya wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ni wala nganinnoria makazalale genu pelaga makaoneshele gagaoneshela gavanda wija ujinga wandanda wa aqimna as-salata nimbeje bakuimika sala wa atina az-zakata nimbeje bakutola zaka wa atina Allah wa rasulahu nimbe bakuya malamuriga Allah nimtumeji wao inma yuridu Allah nditu akutaka Allah subhanahu wa ta'ala liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt kuntio sheria jeuma anganya ar-rijsa uzakwa wa zambi ahlal bayt jeuma anganya bandu bakunyumba ja Mtume sallallahu alaihi wasallam pakwambaga shammarieto wao wa yutahhirakum tatheera nizoni Allah akuraka kunzwejire jeumanganya kunzwejire kuziyezi yene ni Allah subhanahu wa ta'ala muaya jalakwe bazazle ahlul bayti pakwambaga ashammarieto bamtumihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nimpaka ni bandu bakunyumba ja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shano ashammarieto Mtume sallallahu alaihi wasallam aweli ashajinji bandanda
Khadija bintu Khuwailid. Pili nipa nambari yetu adina Sauda bintu Zam'a. Nipa na Aisha bint Abi Bakar, nambari yetu atatu Aisha radiyallahu anha. Nipa nambari yetu Hafsa bintu Umar. Nipa na Zainab bintu Khuzaima. Nipa na Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya. Nipa na nambari yetu wa 7 Zainab bintu Jahshi. Nipa na nambari yetu wa 8 wadina Juwairiyatu bintu al-Harith. Nipa na wa 9 wadina Safiyatu bintu Huyayy bin Akhtabi. Nipa na nambari yetu wa 10 wadina Ummu Habiba. Ummu Habiba mate mama wa Habiba. Dina diao ni kwa Ramla bint Abi Sufyan. Ramla bint Abi Sufyani wadijishemu adiwa Muawiya radiyallahu anhu. Nipa na nambari yetu wadina Maimuna bintu al-Harith. Ni kwa ajili manganya ni kwa shammari yetu wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sano Allah nararli kuti innama yuridu Allahu, nditu akuraka Allah subhanahu wa ta'ala liyudhihiba ankum rijsa ahli albayt. Akuraka Allah kunchioshirya uza kwa wazambi jeu manganya vandu wa kunyumba ja mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Zanu ahli albayt kugobolela vandu wa kunyumba ja mtume pakwambaga shammari yetu wao bozebebene ni mpaka ni wanashe wao manja Qasim, Zainab, Ruqayya, manja Ummu Kulthum, Fatima, Abdullahi, Ibrahim, ni mpaka mpwao mtume Ali bin Abi Talib, mpaka mjomba wao mtume sallallahu alaihi wasallam, anya Hamza, anya baba wa ndi mtume Abbas bin Abdul Muttalib. Orbeneo akuinjila munkutula mwa ahlul bait mate hulongo wa mtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asano kwa Islam pana hadithi jajiwesheta al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala aweshetu kuti anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala fi hujrati Aisha. Riwaya jikuti ditumtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam jwajinjile kushumba sha Aisha radiyallahu anha. Hadi ajinjile kushumba kula faqala tumini watiti assalamu alaykum, ntendele umpate jeumanganya ahlal baiti, vandu wa kunyumba, wa rahmatullahi, nishana rasha Allah shimpate jeumanganya. Faqalat Aisha ni wajanjile wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, ni kukwenu umpate ntendele wa Allah nishana rasha Allah ni maupile ga Allah. Hadithi jikutujiganya ni kutumanyira yanti tumike Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wawalanjile Aisha kutiadi munkutula mwa vandu wa kunyumba jao mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Niku kwetu we ahlus sunnati wal jamaa, ahlul baiti awele vandu wozove wa kunyumba ja mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sano mashia na kuditenda gajile manganya ajo kuti adipa kwa anonyela ahlul baiti, kutia kwa anonyela nno bini kwa shenjela vandu wa kunyumba ja mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nimpaka shinzi yeneo akudi bilaga kutinombe wakwe tumile ahlul baiti nambo insha Allahu ta'ala mukuraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mudarsa zine tuwendi tuvakuradi shiria pakwambaga malowe gakubeshe tamashia pakwazakaria ahlul bait kwazakaria gaulongo wa mtume nambo banganya nana nkuditenda kutiadipa kushenjela pakwashenjela gaulongo wa mtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni darsa ryoreberia tutendeje bazi izo zigu kwa mundu kuzipataga ryorove mate nganaitenda mundu ni kwa pita darsa jimojakwe munkutila mwa darsa jezno rekwara dishira vandu vawele mashia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbiya rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.